Ini Trueline program. This is Trueline program. Turakomeza gushimira abantu mwese. We keep on thanking everyone Mutuba hafi. who are with us. Hari abantu twabonye mwatwandikiye. We saw people who wrote to us. Hari abantu twabonye mu muduhamagara. We saw people calling us. Hari abantu baca kuri WhatsApp bakatubwira ati ibintu mukora ni byiza. People who use WhatsApp to reach to us. Ndetse n'abandi batabona uburyo bwo kuduhamagara cyangwa kutwandikira. And many other people who guess their ways to reach ariko to mu us. by'ukuri bakagaragaza reaction yuko bari kumwe natwe. But they even show the way, the reactions that they are with us. Ni benshi cyane rero twashimira. So we could thank many people. Hari abafatanyabikorwa bacu. They are partners to us. Ahantu tuba twicaye nko kuri hoteli Okapi. Like Hotel Okapi. Hari hoteli Great Apartment. Like Great Apartment Auberge. Hotel. Auberge. Ndetse n'ahandi. Even in different other hotels we dushimira n'umukameramani go. wacu. And even thanking our cameraman. Shivanova Entertainment. It's a Shivanova Entertainment group. Dufite abantu benshi rero twashimira cyane. We can thank a lot of people. Mu by'ukuri rero ibyo mudufasha cyangwa se uburyo mubanamo natwe. So the way you help us, turakomeza kubashimira. we keep on thanking Iyi you. ni Trueline program. So this is Trueline program. Nta kindi kintu dukora. We don't do anything else. Icyo dukora twebwe dufata amagambo yo muri Bibiliya Take words from the Bible tukayahinduramo ubuzima bufatika. and change it into a lifestyle. Niho twakuye terme That's why we go to a theme called ivuga ngo fata kandagira muri Bibiliya which says step in the Bible ukuremo ubuzima and bufatika. take there a living life. Hari igihe ubuzima bw'abantu rero bugorana. So there are times that the life of people is Hari difficult. igihe ubuzima bw'abantu butagenda There's a neza. time that your life is full of problems. Umuntu agakora ariko ntatere imbere. Someone can work a lot and fail. Umuntu akiga ariko ntamenye. Someone can learn a lot and fail. Umuntu agatekereza ariko ukayoberwa ntashyire ibitekerezo bye mu bikorwa. Someone can think but never act Nta according to yindi mpamvu goals. rero inshuro nyinshi bitera So there is nothing else which cause that ni ukutamenya amahame y'ibyo bintu. instead of knowing the principles what we're doing. Nta yindi mpamvu rero ibitera So there is no other reason which cause such a ni confusion ukutamenya amabanga yabyo. is for you to not know the secrets in a such Tunibutsa abantu place. yuko Imana itagira irema bwa kabiri. Reminding you that God do not recreate. Kuri Trueline tubabwira neza yuko On trend we remind you ntabwo Imana igira irema bwa kabiri. God did not create you the second Ijambo time. ry'Imana mu itangiriro riravuga ngo The word of God in Genesis, ngo ibintu byose Imana imaze kwirema after God created everything, ibona ni byiza cyane. he saw that it was good. Ni ukuvuga ngo Imana ntijya yivuguruza. Which means that God never regrets what he Ikintu does. kirema ari cyiza He creates something in a beautiful image. biba bibaye ntiyongera kukibona That is nk'ikintu. it. He doesn't see it elsewhere. Niyo mpamvu n'umuntu iyo imuremye That is why even if he creates a man, ibimukunze. he loves him. Rero Imana iyo iremye ikintu ibigikunze. When God creates something, he loves it. Ibintu rero byose byararemwe So everything was created kandi byaremwe ari byiza. and was created in a good image. Byose biriho They exist kandi ngo yarangije kurema. and he's done to create. Ahubwo icyo Imana ikora So what God does ni ukubikurikirana. is just to control that. Icyo umuntu rero akora What man does ni ukumenya amabanga y'ibyo is to bintu. know the secret of those Ni things. ukuvumbura amabanga Is y'ibyo to bintu. discover those secrets. Ni nk'umuntu wiga. It's like someone who Ibyo studies. wiga biba biriho. What you learn exists already. Ahubwo ikibazo ni uko uba utarabimenya. The problem is you've not yet learned them. Ikibazo ni uko uba utarabyiga ngo The ubimenye. problem is you've not reached the level of Hari learning them. ababyize There babibonye. are people who already learned Hari about them. ababyize babimenye. There are people who learned and get to know Aho more nabo about byagiriye it. akamaro And bikababyarira there are even umusaruro. people who was like worried by it. Muri make rero In few words, ni ukuvuga ngo icyo utazi what you do not know si ukuvuga ko kitariho. doesn't mean that Ahubwo ni thing uko does not utarakimenya. exist. Instead, it's that you do not yet Icyo know it. utaragira What you don't have, ni ukuvuga ko hari abatagifite. it doesn't mean that some other people don't have it. Nawe wakigira. You can also have it. Inshuro nyinshi nuko hari amabanga. Most of the time is because you Utaravumbura don't know the kikugezaho. secret which can take you to that thing. Ni ukuvuga ngo rero isi igizwe n'amahame. It means that the world is made by principles. Iyo uri umukene kugira ngo ube umukire When you are poor and you want to become rich, ukavumbura ibanga ryo kugira ngo ube umukire, and you discover a secret of making you uba rich, umukire nyine. you become rich, of course. Iyo uri umukene ugashora ahantu But when you are poor and you invest somewhere, ubuzima burahinduka. life can change. Ni ukuvuga ngo bya bintu byari biriho It says the thing which already ahubwo existed, haburaga ibanga ryo kugira ngo bigereho. only what remained was a secret which can Nta take you kindi there. rero abantu ku isi So bazira. there is nothing else that we lack. Hari igihe on earth. wipasa ukipasa mu bitari There is byawe. some place, there is a time that we want to reach somewhere, Na- and then which is not our place Nta to go. kindi kintu abantu ku isi bazira There is nothing else that people on the world
face nuko utamenya amahame y'ibyo bintu, is for you to not know the principles of where you want to get. nuko utamenya nuko utagira ubumenyi Is for you to be unknowledgeable, bwo kugira ngo uvumbure ibyo bintu. of you to discover what you really Igihe want. utize When you don't learn, hari ibyo utazamenya there is gukora. things that you are never gonna know how to do it. Igihe icyo gihe nutabikora And if you don't do it, ntibisobanuye ko utabizi, it doesn't mean that you don't know it. ntibisobanuye ko It utabigira, doesn't mean you cannot possess ahubwo it. wowe nuko utabyize. Instead, it's because you didn't Ku learn isi rero about ibyo that. bintu ni ibisanzwe So cyane. normally it's normal on the Niyo world. mpamvu rero ikintu cya mbere cyonyine cyagufasha kumenya ibintu, That is why the first thing which can help you to know ikintu cyonyine something, cyagufasha kumenya ayo mahame the first thing, the only thing which can help you to know ni the muri Bibiliya gusa. principles, it's only the Bible. ni ukuvuga ngo hari amahame menshi It means there are many ahindura principles ubuzima bw'abantu, that changes lives of people. abantu bahendaho bahindura ubuzima, And then when people's lives change, ariko kubera kutamenya ayo mahame but because of not knowing those abo principles, bantu ntabwo bagera kuri ibyo bintu. people can never reach or attain Icyo their True Line goals. program rero ikora So nta what kindi, True Program does, tujya muri ya mahame yo muri we Bibiliya go in through the Bible principles tukakwereka amabanga menshi, and show you different secrets. ayo amabanga wamara kuyamenya After knowing about those ukahita secrets, uhindura ubuzima, then you change your life. ukahita umenya ayo mabanga. You get to know those secrets. None ijambo tugiye kuvuga muri uyu mwanya ni iri, Now, what is the word that we are going to speak about now? ni iki tugiye kuvugaho rero? What are we going to speak about? Kuri True Line program In True Line program, twabateguriye ijambo we prepared a word, cyangwa tugiye kubagezaho ikintu or we are going to tell you something. twakivuze inshuro nyinshi, We spoke about it most abantu of the bakatubwira ngo time, ese kishatse kuvuga iki. and people would ask us, what does that mean? Ni ijambo rivuga ngo hari amabanga utakwiriye kumena, It's a word which says there are secrets that you're not supposed to speak about. hari ibanga udakwiriye kumena uko waba ubonye They are kose. words that there are secrets that you should never speak Ese about. iryo banga ni irihe? What is that secret? Ese iryo banga rivuga iki? What does that secret? Amabanga yose umuntu ashobora kuyamena, If we can speak about many secrets, ariko hari ibanga witondera. but there are secrets that you should go slow Nk'uko about. bisanzwe rero Normally, umuntu ashobora kujyana n'undi banga, it's possible that you can have a secret with your friend, cyangwa umuntu akagira ibanga ku giti or you cye, might have your own secret, ariko n'umuntu akagirana ibanga n'Imana. but you could also have a secret with God. Wagirana ibanga n'umuntu You might have a secret with akaba God, yarimena ubuzima and bugakomeza. then he can break it. Wagira ibanga ku giti cyawe You might have your own ukaba secret, warimena bigashoboka. and you can break it yourself. Hari umuntu wakubabaje There's someone who hurted ntushaka you. kubimubwira, You don't want to tell it ariko to him, ibanga ushobora kurimena ku giti cyawe. but you can speak that secret to yourself. Hari ibintu ubona ku giti cyawe There are things that you see yourself, ntibigushimishije, it's that they don't make you ukaba happy. warira, You can cry, ukaba wavuga, you can speak, ukaba waseka, you can laugh. mbega ugakora reaction ituma ryabanga wowe ubwawe uryimenera. You make a reaction which tells about your secret. Hari n'umuntu rero ubwira amabanga So there even someone else, akaba ari inshuti yawe, you tell your secret, he's cyangwa your se friend, akakubwira ibanga or he can tell you a akaba ari secret, inshuti yawe, like he's your akaba friend. akwizeye ko utarimena, He trusts that you cannot cyangwa speak ukaba wizeye about ko it, atarimena, or you trust that he cannot ariko speak about ugatungurwa it. cyangwa agatungurwa But you got surprised, or he gets no kujya kubona surprised ryabanga by yarimena. hearing you breaking the secret. Ibanga rero ni iki? So what is a secret? Ibanga se rimeneka gute? How does a secret is broke? Ibanga icyo bita ibanga So a secret ni cya kintu wowe udashaka ko kigera ku wundi muntu. is something that you don't want another person to know Mbega about. iryo banga ntushaka ko hari undi urimenya keretse ushaka wowe. You don't know other people to know the secret that you have, Ntabwo- unless the person you really want him Ntabwo to. rero biba rikiri ibanga igihe ryarenze wa muntu udashaka. So it's no longer a secret when it's beyond the person that you want those people to, kubera ko hari impamvu ukeka ko zavamo, because there is consequences you think can come out of the hari speaking. ingaruka bishobora gutera. There are consequences. None ni irihe banga utakwiriye kumena? So what is the secret that you should never speak Ni irihe about? banga umuntu adapfa kumena ubwe? What is a secret that you should not speak about? Nk'uko twabivuze, As we said, ibanga wagiranye n'Imana a secret that you had with God. uritonda cyane. You have to be careful. Hari igihe Imana yizera umuntu, There are time God have faith in hari you. igihe Imana ikunyuza mu buzima, There is time that God take you hari igihe through Imana things. igusezeranya There is ikintu a time that God promise you about something, ikagusaba ko ari wowe wenyine ubyiherera. and He asks you to keep it for yourself. Hari n'igihe rero umena ibanga, So there is time that you break a secret. hari n'igihe rero umuntu agira ibanga So there is a time that you have a secret yaribwira undi muntu after you say it to cyangwa someone ryagera mu bandi else, bantu or when it gets to other people. akaba ari bo bantu bonyine baryangiza. Those people you told having faith in them are the one who breaks it. Ufite intego zo gucuruza, You have a purpose of being a businesswoman. ufite Man. intego z'umuntu ukunda, You have a purpose on a woman you want to ufite marry. ibintu byinshi cyane bikurimo. You have many things which are in. N'ibanga ryawe, It's your own secret. Imana hari ibyo yakweretse, There are things that God showed you. Imana hari ibyo yakubwiye,
There's things that God told you. nzakorana na Prince, I work with Caesar. nzashyingirwanya na Prince, I will marry Caesar. nzabwira iki kintu Prince, I will tell this to Caesar. nzacuruzanya na Prince. I will sell this to Ariko Caesar. nabimubwira But after telling this to akaba ariwe me, muntu uza kwica za nzozi I'll zawe. be the one to destroy his Ariko dreams. nabimubwira But if he will tell me this, akaba ariwe wica ahantu nashaka kugera. I will be the one to destroy where he wants to get. Nibanga ufite ku giti So cyawe. it's your own secret. N'Imana rero iyo ikubwiye ibanga, So when God tells you a secret, ikubwira ko wemerewe kurivuga cyangwa utemeye he, kurivuga. he even orders you to speak about it or to keep quiet Iyo about it. ikubwiye gukora ikintu, When he tells you to do it, ikubwira no mugikorana. he even tell you who you're supposed to do Iyo it usimbutse with. ukajya ahandi hantu, So when you jump and go iyo somewhere wibeshye else, ukizera undi muntu, or when you have faith or believe someone ibanga else ukarimena, and break the secret, hari igihe bibamo ingaruka. so you face consequences. Nk'uko bisanzwe rero, Normally, amabanga abaho ni atatu. there are 3 secrets. Hari ibanga ushobora kujyana n'umuntu, There are secrets that you might have with hari ibanga human, ushobora kugira ku giti cyawe, the secret you might have your own, hari ibanga ushobora no kugirana and n'Imana. the secret you might have with God. Muri ayo mabanga yose, So in all those ibanga secrets, ugiranye n'umuntu the secret that you have with ashobora person, kuvamo akarimena. he might break it. Ibanga ujyanye n'Imana The secret that you have niryo with banga God, udashobora kumena, that's the only secret which nayo is niryo safe banga with you. ryizewe, That's a very nicyo safely secret. niryo banga ryonyine ryo kwizerwa. It's a faithful secret. N'umuntu ku giti cye rero Even a human being ashobora kugira on, ibanga ku giti cye, I might have a secret ushobora of kuba myself. wabonye ibintu, You might see something. ushobora kuba wumvise You ibintu, might have heard ushobora kuba wababajwe something. You might n'umuntu, have been hurt by someone. noneho reaction zikakurenga And then the reaction become too much. zigatuma wivamo ukamena And ibanga. then that would make you speak out your Ariko secret. ibanga wagiranye n'Imana But the secret you have with ni ibanga God riba rifite impamvu, is the secret which has a riba reason rifite behind, icyerekezo, which have a direction, riba rifite aho rikuganisha. which have where it's going to take you. Niryo banga rero ridapfa kumena. That's a secret that we should never speak about. Niki rero tugiye So kuvugaho? what are we going to speak about? Ijambo tugiye kwibandaho There's the word that we are going to ni focus ijambo on. tubona mu bami ba mbere, It's a word we find in the mu book bice of ibice 1 King, 13 chapter 13, tuhera ku murongo wa mbere. verse 1. Hari umwami bitaga Yerobowamu. There was a king called Uwo mwami Jeroboam. Yerobowamu That King Jeroboam, hari ibintu yakoraga, the things he used to ibyo do bintu ntibyashimishaga Imana, that would not please God. ibyo bintu byari bizira. They were very wrong in eyes Ariko of hari God. umuntu Imana yabikije ibanga, But someone, God kept a secret with someone. imaze kumubitsa ibanga, He told someone, I'm going to tell you a imubwira ibyo secret. atagomba gukora, He told that prophet what he should not imubwira do n'ibyo atagomba and kuvuga. what he should not speak. Imana iramugije iramubwira iti, Then the Lord told that, nkohereje kujya kubwira uriya muntu, I'm going to send you to tell that king. nkohereje kujya kugira icyo ukora kuri uriya muntu. I'm sending you to do something to Ariko mu Jeroboam. bintu bya mbere mu mabanga But the nkubitsa, first secret that I'm keeping with you, uramenye ntukore iki kintu, be aware, do not do it. uramenye nturye hari ahantu, Do not eat there. uramenye ntunywe hari Do ahantu, not drink. uramenye ntuce ziriya Do nzira. not pass in those ways. Ayo ni amabanga ngiranye nawe, Those are the secrets I'm hari having with you. impamvu yabyo. There are reasons Nta behind muntu ukwiriye kumenya icyo it. kintu, No one should know about nta it. muntu ushobora kumvira No one you should listen ngo to agukure kuri icyo kintu. and remove you from Ni that. amabanga uwo muntu yaragiranye Those n'Imana. are the secrets that I had with Ni God. impamvu iyo ari yo yose, Give me any kind of a yari reason. afite impamvu iyo ari yo He yose had any kind of a reason itamwemera kuba yagira ikintu akora. which stopped him from doing what Mu God gihe told yakibujijwe him to n'Imana. not do. He had not to do it till God said so. Ibanga rero ni ikintu So gikomeye a cyane. secret is a powerful thing. Uwo mwana akimara kubwirwa ibyo bintu, After the king was told that, yumva ko uwo muntu ni uw'Imana, he felt like this is really a yumva man ko of uwo muntu God. yatumwe n'Imana. He felt like really God No mu sent buzima him. busanzwe bibaho, So normally in life, that's how it is. hari abantu badapfa kwizera ibintu, There are some people who don't believe in. hari abantu bakenera There ibimenyetso. are some people who need faith, who need signs. Muri abo bantu bakemezwa ibimenyetso, bakemezwa ibintu batumwe n'Imana kubera ibimenyetso. So those people want to believe in what the servants of God are telling them because of Ariko signs. mbere y'uko Imana iguha ibimenyetso, But before God give you hari signs, amabanga ikubitsa, there are secrets that He kept amabanga with you. utemerewe kumena. The secrets that you should never break. Uwo mwami yaramubwiye ngo ngwino nkugabure kandi unanywe. The king told that man, "Come and I feed you and give you drink." Umuhanuzi aramubwira ngo The prophet answered, hari ibanga nagiranye n'Imana. "There is a secret that I had with God. Ibanga nagiranye The n'Imana secret I had ni with uko Him hari impamvu is that there is a reason iri why butume ntanywa cyangwa ngo ndye, that I should not drink or eat. ndetse hari n'aho ntayemerewe kunyura." There is even a place that I should not go through." Wa mugabo arangije Then that man, arahindukira aragenda. he went back to his Mu place. by'ukuri yari yabikijwe ibanga, He was really had a secret with God. kandi aho ngaho iryo banga yari amaze kuryemererwa. And then in that place, he just
said it, confessed it. iryo banga yari amaze kumenya ko atagomba kurimenya. He knew that he should not break that secret. Igikorwa cya mbere yari amaze kugikora. The first action he just N'abantu mu done it. buzima busanzwe rero bibaho. So normally that's how it is. Hari urwego uvamo There is a level that you come from, ukamenyera Imana. and then you get used to Hari God. urwego uvamo There is a place you come ukagira ngo from. uko wari umeze You think the way you ni used kuri to be bugumye kumera. is the way you should stay. uwo muhanuzi yakoze ibyo byose After that prophet done all of ari that, kurebwa n'umwana w'undi muhanuzi. yet another son of another prophet was Umwana ngo looking at him. asubira inyuma ajya kubibwira papa The we. son went back and told his Aramubwira ngo father. papa nabonye umuhanuzi mugenzi He wawe. said, Father, I saw your Nabonye fellow akora ibintu bimeze prophet. gutya. I saw he was doing this. Nabonye akora ibitangaza bimeze I gutya. saw him doing miracles. Kandi ibyo bitangaza bikomeye And cyane. they were very powerful. Nabonaga kurenze He papa. was super above you. Ese abikoze ate? So how did he do it? Ese uyu muntu wewe kuki utabikora? And he asked that, why don't you do it? Umuhanuzi mugenzi we His fellow prophet. aravuga ngo uwo muntu afite He ibanga. said he might have a Byanga secret. byakunda uyu muntu afite ibanga. He might have a Ese secret. ni irihe banga What is afite? that secret? Ese ndarimena gute? How should I break it? Ese narimukuraho How gute? should I make him break it? Mbwira uwo muhanuzi mwahuriye he? Where did you meet him? Umwana akimara kubibwira se, After the father told ese aravuga ngo him, nanjye kuko ndi umuhanuzi, he said, because I'm a prophet, reka ngende mubwire aze hano. I want to meet him and bring Aragenda him aramubwira ngo home. ndi umuhanuzi mugenzi He wawe. told the prophet, I'm your fellow prophet. Ndi umuhanuzi mugenzi I'm your wawe. fellow prophet. Nanjye ibyo ukora ndabikora. What you do, I do it too. Nanumvise neza n'ibyo Imana yakubujije. I even heard well what God said that you should Ariko not mu do. by'ukuri njyewe nanjye ubwo ndi umuhanuzi mugenzi But wawe. if I am your fellow prophet, Hari ibyo mfite. I have things. Nanjye navuganye n'Imana. I spoke with Ni God. ukuvuga ngo kuba Imana yakwizeye nanjye yanyizeye. So since God have faith in you, he also had faith in Wa me. muhanuzi ahita abyumva gutyo. Then that prophet feel excited. Ubwo ndi umuhanuzi niwe akaba umuhanuzi. If I'm a prophet and he is, N'Imana yamubwiye ibyo yambwiye. then God told him, perhaps God told Ibi him what he Imana told me. yamubwiye nanjye niko yabimbwiye. The way he told me things, Reka mwumvire. let me listen to Mu him. buzima busanzwe bibaho. So normally that's how it Hari igihe is. ubona mugenzi wawe, There is time that you see your friend. hari igihe ukora ibintu bimwe na mugenzi wawe, There's time you do the same thing with your friend. hari igihe uganira n'umuntu There's time that you talk with mugahuza someone ibitekerezo and you have the same mind ukagira ngo ni umwe nawe, and you feel like we are one. ariko mu by'ukuri afite urugendo rwe But honestly, has his own journey agomba gucamo, that he has to go nawe through, afite urugendo and you rwawe also have your own ugomba kunyuramo. that you have to go through. Uwo muhanuzi yahise abyemera, So the prophet directly yibwira accepted. ko ari umuhanuzi He mugenzi we, felt this is my fellow. yibwira ko uko avugana n'Imana ariko n'uwo yavuganye He n'Imana. felt like the way I speak to God, this is the way they speak. Arangije amujyana iwe, And then he took him home. aramubwira ngo erega irire, He said, you should eat, erega inywere, you should drink. ni Imana ibimbwiye ngo ni hano ugomba kubinywera. God told me that you should eat and drink here. Umuhanuzi wahanuriwe kare, The prophet who knew the secret of God, umuhanuzi wakoze ibitangaza kare, that's the prophet who did yibagirwa wise. uwamubikije He ibanga, forgot who kept a secret with yibagirwa him. ko agomba kumena amabanga, He forgot that he should not break ari uko secrets. yabwiwe na nyiri kuyahabwa ko agomba He kuyamena. forgot that he should break secret till God himself tells him to break them. Aravuga ngo ubwo Imana nawe yakubwiye, He said, since God also told you ushobora kuba that, yakubwiye ko ngomba kurya hano, maybe he told you that Ushobora kuba I should yakubwiye ko ngomba eat kunywa here. hano. He told you that maybe I should drink here. Bibiliya iravuga ubwayo, The Bible ariko says, uwo muhanuzi yarabeshyaga. but that prophet was lying. Ibi ni ukuvuga ko This means uretse wowe n'Imana I despise you and God. nimwe mugomba kubikana You are the amabanga. only one who should have Igihe secrets. Imana yakubikije ibanga, Till when God keep a secret with ni you, nayo izakubwira kurimena. He's the only one who should give Igihe you Imana permission to yakubikije break ibanga, it. When God gives you a ni nayo secret, ifite uburyo ugomba He is the kubyitwaramo. one who have responsibility to give you to break it. Ntabwo Imana ijya inyuza connection ku wundi muntu God never make His connection through someone mu gihe else. yakubikije ibanga. When He gave you a secret, Abantu benshi bakunda kwizera abandi, people have faith in others. abantu benshi bakunda kwivamo. People usually break their secret. Uyu muntu ni pasiteri, This one is a pastor. uyu muntu turabana, We live together. ndamwizeye, I trust him. ibyo Imana yambwiye nshobora kubimubwira. What God told me I should tell him. Mu by'ukuri ntabwo ari uko byakagombye kugenda. Honestly, that's not how it should be. Iyo Imana yakubwiye ibanga, When God told you a secret, iguhitiramo n'ugomba He kurimenera. even choose whom you should break the secret. Ntabwo ari ngombwa ko izabwira wa muntu It's not important to tell another person itakunyuzeho. if he doesn't pass through you. Ubwo rero uko byaje kugenda, So how it ended, wa mugabo yamaze kurya arananywa, after drinking and eating, amaze kunywa amaze no kurya, after eating and drinking, nta kindi Imana yamukoreye, nta kindi Imana yamukoreye, God, icyo yamukoreye nta kindi, what He did to him, yaramwishe. He killed him.
bivuze ngo hari igihe umuntu amena ibanga, So there is time that you break a secret. hari igihe umenera umuntu ibanga There is time that you break a secret. ukamenera ibanga umuntu utakakwiriye You kurimenera. break a secret to someone that you should have never Hari broken. igihe umenera umuntu ibanga You break a secret with someone. ukamena ibanga rikwica, You break a secret which can ukamena ibanga kill ryica you, gahunda which zawe. can destroy your program. Ibanga Imana yaguhaye A secret that God gave. warimenera undi muntu, If you break it to someone else, ibintu byawe bigahita bipfa. your things get destroyed. Imana ikakubwira ngo uzakora iki, God told you you are going to do this. Imana ikakubwira ngo uzajya aha. God tell you you are going there. Mbere y'uko Imana ibikubwira Before God tells you, ukabimenya neza ko ari Imana you ibikubwira. know that it's God. Imana ikubwiye ngo ukore iki ukakibwira undi If muntu. God tells you to do this, you Imana tell ikubwiye ngo ujya aha someone. If ukabibwira God undi tells you muntu. go there, you go there. Wa muntu That person akaba ari utuma utagera aha is the hantu. one who become your Wa muntu wameneye obstacle. ryabanga The person you gave a secret, akaba ari utuma udakora bya bintu. he's the one who makes you not Abantu do bo the muri same iki gihe nta thing. kindi kintu So bakwiriye. in this moment, Bakwiriye kwiga kubika in ibanga. this season, people should learn how to Ukiga keep a kubika secret. ibanga wagiranye You n'Imana. should learn to keep a secret. with Abantu benshi God. babwiwe amabanga ya bizinesi, Many people were told were secrets of the business. babwiwe amabanga yo gukora ikintu runaka, They were still secrets of doing ariko something. wabibwira undi muntu But when you tell it to someone akaba ari we else, uguca intege. he's the one who discourages Mwige you. kubika ibanga mwagiranye Learn how n'Imana. to keep a secret you had with God. Nukenera kumena ibanga, If you need to break a ujye secret, ubanza ubaza Imana ko urimena. first ask God if you should. Ni nayo izakwereka uwo murimenera. He's the one who's going to show you who you should. Mwige kubika ibanga rero. So learn to keep a secret. Mwige gukomeza ibanga mwagiranye Learn n'Imana. how to keep a secret you had with Imana God. nikubwira ibanga ryo kwiga, If he tell you a secret of unayibaze uko bizagenda. ask him how it's going to happen. Imana nikubwira ibanga ryo gukora bizinesi, If he tells you a secret of doing a business, uyibaze nuko ugomba kuyikora. ask him how you should do Uyibaze it. n'uwo mugomba And kurikorana. ask him whom you should work Ntabwo ari with. buri muntu wese It's not everyone wo kubwirwa icyo Imana of yakubwiye. telling what God told Ntabwo ari you. buri muntu wese It's not everyone wo kujyana buri hamwe hose Imana yakubwiye kujya. of taking you wherever you want. Hari igihe ubibwira umuntu, There is time you tell people. hari igihe ubwira umuntu ibyo bintu, There's time you tell something. akaba ari we wa mbere wo kudeviya icyerekezo And cyawe, he's the first one to akaba ari we udeviya bya banga ryawe. dislocate your secret. Imana ikakureka bya bintu bigapfa And ubusa. then God let you be Abakurikira unable. True Line So Program for rero, those who follow True mwe Line mukomeza program, kudukurikira, those who follows us, mwige kubika ibanga. learn how to keep a secret. Hari ibanga ridakwiriye kumenya, There is a secret which is not. hari ibanga udakwiriye kuvuga, There is a secret that you should never speak ni about. ibanga wagiranye n'Imana, It's a secret you had with God. ni ibanga Imana yakubwiye. It's a secret that God told you about. Nujya kumena ibanga, If you go to speak of it, uzabanza ubaza Imana first ask God ko ikwemerera kurimena that hanyaho. He accepts that you should break. Mwakoze the secret. kudukurikira, Thank you for following us. murakoze gukurikirana True Line Program. Thank you for following Na- us. naho ubutaha See you soon. Imana ibahe umugisha.